ngo-1973 ngisuke eMlazi ngiye kubaba ePhakameni khona okwakungihluphile ngithi ngiyocela kuyena ngafumanisa-ke imithetho seyishintshile sekukhona amadoda ayesehlala emasangweni asike alwa nami kakhulu kuthe kuphakathi nendawo bayisezephuma ubaba isengifika ngikhona lapho abantu belwa nami kanti sebethe kuye bahambe bayothi usibani ngene nemoto labazawuma lapha ngwakho uze neyigebengu wayeseze ngitshela uba besethi angingene endlini mase ngingene endlini uthi-ke ukukhuleka nje kade ngiyizwa kodwa bafike bathi uzame igebengu ngingeneleni nemoto emzini kaNkulunkulu na